Pemirsa ngeninin indik penerimaan peserta didik baru PPDB SMA SMK sawatara Yayah Rana utawi wali siswa. Mekeng majeng anggota DPRD Jembrana utamanya nih ngeninin jalur zonasi. Sawatara widangan genah siswa jenek ring Jembrana mawah ruruh jalur zonasi. Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana Iketut Swastika Mausang pai ketandane nerima akeh pekang indik PPDB inucap. Santukan akeh siswa sane mewah molyang sekolah saking jalur zonasi. Yening anutin pemargin jalur zonasi selain saking kahanan geografis sawetara desa kelurahan ring Jembrana akeh siswa sane mas sekolah ring genah sanedoh wenten taler kantos jure kabupaten. Asapunika taler sarana prasarana nenten dahat nyokong. Kajajahang, yening kepaksayang mejantan sida mawasana kaon, tur akeh siswa sane milih sud masekolah, sangkaning nenten anut ring pikayunan. Dani ngowohin ring lapangan pamekas nyani ring widangan pedesanan, nenten wenten zonasi. Sekadi ring widangan Ekasari Tukadaya Kilimanuk Ieh Kuning miwah air kuning. Rumasuk Kilimanuk zonasi nyani ring grogak punika toler doh pisan jarak nyani kantos ngelintangin alas. Mejantan pikobet punika patut muatang selah pemargi. Dewan nampenin pakang saking kramani ngenenin kahanan puniki sekadi ring Melaya akeh sane ngelamar sekolah pariwisata nanging kuota nyani akidik. Pai ketandane pindah ke wakil rakyat pacang merasa oneng pisan yening wenten publik bagan ini kebijakan pemerintah provinsi Mangdani Sida Molyang selah pemargi. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.